Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. The angels upon the tombstone said he has risen, just as he said. Quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he has risen. Hallelujah, he has risen. Hallelujah, he is risen. Hallelujah, hallelujah. Mayata. Hear the bells ringing, they're singing that you can be healed right now. Hear the bells ringing, they're singing, Christ, he will reveal it now. The angels, they all surround us, and they're in mystery. Jesus is power. Quickly now, reach out and receive it, for this could be your glorious hour. Joy to the world, he has risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, hallelujah. Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. Sikan bos ka talaga tayo, ay? Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. The angels upon the tombstone said he has risen, just as he said. Quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he has risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, hallelujah. Awang mo tinakaala, Jesus is no longer dead. The singing Christ, ano ba? He is risen, Christ is risen. Born again. Joy to the world, he is risen. Hear the bells ringing, hallelujah, risen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, he is risen. Awan na po tinakaala. Angel of Mercy. 300 pesos, 300. courtesy of engineer ko kay 30 of Ramon Isabela po, para kagawad ay tangagayem tayo. Awan na po tinakaala, so ulitan ta po. Ay, Adda! Someone got the correct answer. 53 years old from Bugalyon Norte, Ramon Isabela. Kita man lang, ang adamo lang nakapugto. Picture mong balong. Nata, ikodak ta dito. Ikodak mo na ita. Once again from Bugalyon Norte, Ramon Isabela, itisungpat na po is Easter song. Congratulations to Imelda Manzano. Kita man lang. Kahit kung nga ma-meet dito Thank you so much. Kaaruba, dita Bugalyon Norte, siguro. Kita nakimisa data tayo bigat. Sabot-sabot. Nakisabot-sabot data apo. Dito yung amin apo ti opening song mita tayo parbangon. Kaya idirabi sumiti kinansyon mi akas sa communion song. So
So congratulations kang once again and happy Easter kada kayo. Oy. Kita inyo malang. The title of the song is once again Easter song no kayo apong kansyonen deta. Ito no maminsan apong panagcelebraryo. Iti panagrambak tayo iti linggo ng pagkabuhay when no Easter Vigil iti Saturday night. Mabalin yung kansyonen apo dayta. So lang nagluko-luko dayta ta. Daan mo ganyan ta browser. Version. Sabay nagpintas ti color ti balo ta tani. Kulay pink. Kulay pink. Hanga pink ditoy. Ano nga? Badik amo actually. Light. Haan, kasla ko dahito a peach, something like that. Old rose. Kasi Old rose, gayam. Old rose. Ayan. Kaligitiket na po nga makikita na kami ti live. Abo nga, agwin binala dito ay Facebook. Pero kung nyo lang itinagan nga Jun Seriales with no JM Pastor Operator. Embalsamador. Yan, makita yun na po. Tingin nagpaiswanan na nga. Langami. Kung na nang order din nakikita kanyami ti personal ID na minsan. Apo sa nagtataraki kayo iti radyo. Basta mo gamit lang iti personal. Anyway, kadagiti nagtukarami apo iti Kalman. The family iti De Los Santos and Obanya dita. Peach color. Ano na ni Ella? Ella. Peach color. Yes. Ita nagtukarami dita gamo ken DJ inyaw awan data ana DJ kontrata nga barangay Ayantan. Mabini kana tapos ko lalabo. Lalabo kun nana burgos taga magsinabali dayam sa bali jay mabini sa bali jay ko lalabo. Pinagmay sa ada jay lugar ti binabayang kinilanak yan. Wala jay kontrata. Aji lala babae ko lalabo Burgos Isabela. Aji lalaki mo jay mabini kamu Isabela. Diyos ko. Naulaw kami di Kalman. Damag kami nga damagon. And finally, nakita mi mo lang natin na jig pa, di kasaran dito yun. Adda, di jay jig pa. Purok 5. Okay, kadagiti anayapay. Iti ibagata. Atin eh, Canada. Nanti Ida Pascual Clinton is watching. Glory to God, He is risen. Nanti Ate Alexia Banladero. Happy Easter everyone from Lebanon, from Evangeline Bernabe. Nice boss. Kung ano, go. From Uncle Loreto Galingana. Loud and clear dito sa Tagaytay. Kung ano. Wana, dito Tagaytay. Impasyon na gajay. Anak nansa, something like that. Kita man lang kita. Papalailang latan. Ado ti kwartahan ako naman lang yun. Kagapo na lang US at di man Tagaytayan. Kapsat tayo. Tapos ka na naman ni Arla ng Madanay. Happy Easter from Tourist Club Abu Dhabi, UAE. Kana naman ni G-Can na imbangal daw yun. Manong Jun kaya na ading JM kablak man namin nga mangal daw ita. Nga oras lalo dagiti taga ambalatungan nang nagkaroon nila kay ko. Nga Norman Bartolome kan dagitian. Nako, Happy Easter Sunday po sa lahat. Hello to Kuya Joseph, Ate Roxanne Batara. Kuya, nagsabi lang ng totoo yun, but pure heart. Kaya naman, jinti, kasta mag-empty lang ngayong, kung tatay. Gwapo mga yan, nataer ko na Uncle nga Loreto, Galingana na yan. Uncle, awang kortami. Anyway, DJ kata ang lang, diti pagayam tayo, but then talagang ado mo ti may starstruck kini dyan, Mark. Kasi, ami nga pa nami, apo guyudon da talagang isuna, diti gaya man, ni Jan Marken. Abot-abot rupa na. Hamat. Anangay. Dua lang din bagam, abot-abot lang eh. It should be abot rupa na. Nagano. Anyway, haan nga lang ti pagsasalita na po ti DJ ayat ti pada tayo nga Ilocano. Marik nami apo. Di pa naggusto dati panag-perform me. Uray sa dino pa nami apo talaga mat nga apo. Very special ti Ford the Kiduo. Kay kayat mi apo deta nga rik na. Iso nga arami di milat nga special mat iti panakilangin-langan mi kada kayo. Kaya intun bigat, in fact, intun narabi da kami sa Jaya Purok 4 Villa Carmen for anti-ibing sa last night. Kaya tapay nga ta. Siguro kaya ta. So kadagiti taga Villa Carmen, pagrangayan ken amin nakakabagyan iti Viernes family, we will be there for you. And of course, tomorrow night, ada kami sa Jaya Barangay La Paz, Cabatuan, Isabela. And on the following day, ada kami fiesta iti ano nga ko 23 na? Barangay Ginalbin. Wala na yung pang-umaga? Sa umaga, medyo nagkaroon ng problema eh. Dapat kadwatan ni Senator Juan Ponce Enrile.
Yan, sayang tahang kami nga ginabot iti schedule. Nakapag down payment na kanyami. Kasano nga tada jay apo kukuwatan sa latan. Isubli ba? Isubli ta. Dito duma. Naroda, may See you sabi in nga. bigat dito, ikabatuan ng FDD ko ni Kuya Joseph Agtarap. Yes, tomorrow night we'll be there. Teko nakon. Ket may saman pa yung sonata nga isagot ta kalakwada. Siguro ka ta makita ka. At man dandani aglaps dito yung kahit sunga dito tikansyonan ta. Dito yan. Aywan, dandana kami Kapot ko. aglaps. Manolang aldawan niya. And hello to Sir Fred LLE of the 60 Oy, hello sir. And hello to my watchmate Mark Jan Navarro. Yan, here from Canada. From Canada, Toronto. Wow, okay taong man lang. O sige Social na Toronto. Toronto. Nilokano ko, Toronto. Siya sinungat at maulaw, maalilaw, matalimo daw. Gapot eleksyon adot mapukaw, disposisyon panunot kendayaw. Butante kada politiko, amin da agpinpin naliiuto. Limagasot ken sa ngaribo, kasukak ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumadumatay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, adda metay na karot pangas na. Nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag parami jingle na. Angem iraman da kami latta, intong nagiwaras kay ti kwarta. Ay maulawak no wanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwartak. Inton nagbutosak maulawak na ulawak. Tukunak sa balin to anagan enti gusugusa. Pila-pilag parang jingle na. Ado launay. Ngam nag-ibo siya. Sinarding ako na, dapat iti papahabol di kalman. Ay maulawak no wanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwartak. Inton nagbutosak maulawak na ulawak. Tukunak sa balin to anagan enti gusugusak. Siya sinungat at maulaw, maalilaw, matalimo daw. Gapot eleksyon, adot mapukaw, disposisyon panunot kendayaw. Butante kada politiko, amin da agpinpin naliiuto. Limagasot ken sa ngaribo, kasukat ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na dumadumatay apaksyon. Adda agdrama nga awan kwartana, adda metay na karot pangas na. Noda kami ayos kamlata, pila-pilag parami jingle na. Angem iraman da kami lata, intun nagiwalas kay ti kwarta. Angem iraman da kami lata, intun nagiwaras kay Wow! iti kwarta. Yeah. Limagasot ken sa ngaribo. Ngem, iti moral lesson apo dito nga sonata ket maipaay kadagiti politiko apo hangkay kuno agtaltalek ti botante tani they have learned a lot iso nga sabali kanon ti gusugusan da iso nga para kada kami handa kami ikan sabali mo lang ti isurat mi something like that dahi apo ti ket mi nga mensahe ngem no dati parabor ay ket sapasapen it's not because kaya da apo nga budusan tayo no di ket ti talaga nga itedyo da kita nga parabor. Say for instance, relief goods. May 5 kilo nga bagas. Sa nga pulong ang kilo nga bagas. Na pwede kanyang balid ng Dilata. Dilata. And likewise, haan nga dakas ti mangted. Nulaket sub-sobra. Wow. Gusto ya, dahil magbagatad to. Actually, madimi mo. Anatay ko natin ito yan. Ato ekit nagkatato ti simang batan nga message. Nagtatarlaki din dagiti idol. Kung ni Freddy Ram Guzman. Good PM from AFP Medical Center from Ate Roxanne Batara.
Happy Easter and happy birthday to Nemesio Cabalok from Nemo Cabarlok. And hi po, magandang hali po sa inyo kay Jun and John Mark Kablaawan man. Yung nanay ko, ken tatay ko nga nakaindayon. Kinibayo ko nga maturog kan kasama ni manang ko nga sungit. Kuna na ampay kan tayo man apo dajay. Kahit ayaw mo na Ilocano from Secret Girl ng Planas Ramon Isabela. Thank you po. Okay, kansyon ni dahil ito ay ating no ibagam ti kinatao madimi kayat ti Secret Girl. Tano kumanta kami ti secret song sa kanto og babalao. Wala ka mababain. Okay. Dati pa, may sabay ko na na. Hello mga idol Karuba, Jun, and John Margaret Kuman, Apo, dito, Nabuan. Jun, Karabasa. Barat. Tuwe, Ate Leonida. Nelly Lilia, Robin Rongrong. From Boys at Sati. Thank you po. Ayan, kikinawatan tayo kumaapo nga nasesaya at mula. Ano dito tayo? Nagan, given name ditidyo with matching apelyido. Ato yung kablaawa man apo ni John Mark Carabajal Pastor. Apo kompleto. Embalsamador operator kung nanapay. Iti puro 4 kung Villa Carmen Ramon Isabela kasjay. Atay proud kayo hanga dagaji palpalayaw. Oho. Binabati ko nga po ang isa ko nag-iisa ko apo na si Ashlyn Jose ng Luna Santiago from Nanay Josie. O kasjay adi ka di Nanay Josie feeling proud jinti apo ko na. Aglalo dagaji nagagraduar nga valedictorian ipablaak yo apo. Ni. Pwede mo tagan answer dito. Tagan answer. Piliti ko kuna na. Okay. Okay han apo nga aming nga kanta. Mi ko apapapugto mi. Namuna kat basitan iti pondo mi. Kana man ate Janet dilim dito yo Facebook Live na bangal daw yo amin apo. Happy Easter Sunday. Happy Easter from Canada from Ruby Puno. Naimbang malam yo Karuwa watching from Kuwait. Happy Easter Sunday po from Jen Hernandez. Hello po, good afternoon from Richard and Cher Valdez. Wow! It is aga 48 kilos. May salang nga bangir dito. Watching from Macau, from Graciela Tapulaw. Hello po, good afternoon. Ang Canada. Have a good day. Ems Agtarap. Nagmay-mutikulay ta t-shirt yon from Auntie Aida Pasco Clinton. Tapos ka naman niya Elyong de la Cruz Jr. Wow. EJP ka no mangga Quezon ti pagkantaan ta. Ito no 29 kinit 30. 26 pa 27 apunap na. Di mo la mangga sa balin sa Sa balin jinti pinya de jay hanga di mangga. Pinya. Kasjayan. Okay, karoba tayo nga t-shirt may courtesy of our manang Perlita Ildefonso Lucas of Hong Kong. Adik amuno dito Pilipinas sa tangang bakasyon. So nga Madinsa. Malagip ko man dagiti taga Hong Kong apo ati leader ta ni ading Angie Ragwal nga. Madinsa natuloy. Kaano lang nga nagawid haman adi jayan ta dirabi iket upat ka ng oras apong rikos ta eroplano landingan ta na pigsa ti todo di jay. So ading thank you ta nakadanong ka mula dita Hong Kongan nga safe and sound. Ket aywanam dagita kakadom dita ang sasango man ng agiinom. Ading Ella sikati security guard dita orta dakkel dagita muscles mo kun tuwa kay kini ading Gemma. Kayang-kaya yung irupir dagita. Kat agorka agas banog nga agim impake iti balay awampay day off. Awan day off. Ating Ella. Kakaasimot ti ading ko. Anyway, agawid to iso na ti mabiit. Kaya kami nga pasyaran iso na sa J. Ilocos. Mag-single sa? Mag-single. And kung na pa dito, kuya pakibati naman po kami dito sa Dalao na matagal na pong sumusubaybay sa inyo na laging nagpapatawa po kahit nung last week at ngayon lang kami nakapagbati. Bahay ka na nga po yung Buwan. Ilocano version. Ilocano version. From Jonah at Daliao. Opo nagmayaman. Dalaw. Dalaw, di ba yan yung dumarating na monthly period sa babae? Dalaw yun eh. Oo nga mali yung iniisip ko Ano kaya kung Tagalog ang programa natin? Ano kaya magiging kalalabasan? Magiging kagiliw-giliw ba ang ating pananalita? Malasin mo ngayon Ilocano ulat tao Tagalog. Ikaw, pero ako hindi dahil ako'y galing ng Manila. Wow, Manila boy. Kaya ako Barrio boy. Kahit saan mo ako dalhin. Ngayon, hello nga po mga sir.